Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Brigida. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napili ak iti lalaki. Awan magustuak kadagiti agrayo kanyak. Dayta nga tatigapuna, no apay nga itan, ket aglidlidayak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Brigida, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbag arabiim, balasang anapintas. Manong Rumi, si Kamat Gayam. Adda ka din ni Auntie Mabrihida. Umay ko kumapasyaren. Sino day tabisita, Jen? Ni Manong Rumi, auntie, umay nakakanubisitaan. Umay ka man ditoy. Di mo pa'y paspastrakan. Ay, mabit lang, Manong Rumi, Di ta ka pailaan. Oh, apay, auntie. Uy, ada-admirer mo. Agpapintas kan, Ag-make-up ka, sakbay asangwam ni Manong Rumi. Anyang agpapintas asasawa? Ada make-up ko, ijay. Kaya't mo, ta-make-upan ka? Pagawidam day taatao. Ni Manong Rumi? Pagawidak? Kat no kasangsangpat na. Jak to pa'y pinastrag tayo sumati ko nam. Basta pagawidam. Jak kayat ti sumangukan ko na. Apay ngamin. Di mo aya makita nga agar aramidak iti lesson plan ko. Jak kayat ti madisturbo. Kaasimot ni Manong Rumi. Kat no nagapo pa ijabariyo anagad dayo. Basta, pagawidam mon. Ibagam nga awanak. Ingkan. Anya, pimanawan tay bisitam. Bisitam day dya, auntie. Anya ti saan mo apangayatan ka ni Manong Rumi, auntie? Anya a klase asaludsod day ta. Apay, di mo aya makita tilangana. Kasla saan nga agdigdigos, nagrurugit dagiti kukuna. Gagangay ata agbangbang kagmet ngamin. Agat pitak tunggal umay agpasyar. Kasatnom ngay amaam-am mo ti destinim, no kastaan nakapilpili ka mat, auntie? Adula amin day ta destiny. Bakit kan, Auntie Brigida? Addan tulat taa. Anya ti kayat mo ngay? Jay tall, dark, and handsome? Nagpintasan day ti sabong anak ka flower vase, di tirabaw ti lamisaan mo. Regalo nila kay ko dayta. Anniversary mi ngamin. Kasta ka di? Mano atawan yon? Sa nga pulon atawan Wow, nag-sweet kayo pailaang amakit kita, nga umay nakasunsunduan amin alam dito eskwelaan. Iso, ama ki asawa kamatan. Awan mat nga rod ti mga yat. Anyang awan, ni ngay Alfredo. Jay teacher ti welding? Ado ti isurusuro na, agriculture, carpentry. Basta ado ti ammo na nga skills. May samot asaan nga agdigdigos. Agdigdigos. Kanayon da ngamin iti field. Main initan, iso nga agatling at lata. Awan lat sabalin ang mairetom. Anyaya ti kayat mo alalaki. Jay kasla artista, guwapo, napudam, nabanglo. Ay jak kayat detang Alfredo. Manulaang matihait na. Nataytayag akpay ngum iso. Managpili kamot ngamin. Pakabiro ka may ngarot iti tall, dark, and handsome. Ma'am Brigida? Ay aglisi ka man dita. Tapno adda maparak apaglugana. Umay ka na. Aglugan kan dito yung tricycle ko, ma'am. Anya mo day ta tricycle mo. Marak-rak-rak. Ay, saan mo't ma'am? Jak kayat ti aglugan. Ala, mapan kan. Inta ko mag-date. Tapay ko mga agdate ta. Love ka ngamin, ma'am. Nagturadan ti pakinakam mo nga agsao itikas na. Panag ko na, kayat ka. Bareng ano kayat nakto? Saan ka akayat, period. Iso amapan kanta ni, para deta sumungat at tricycle, imbag dayta, ta stainless.
Auntie Brigida, Agar aramid ka man iti lesson plan mon? katun kastoy ti maestra. Nakadumog ka matlatan di talamisaan mon. Kastoy nga rod ti maestra. Di ka pa'y makilangan amangan. Jenny, di nakdisturbon. Ado ti aramidak. Umay ko lang matibagakan ka nga da bisitam, auntie. Ay naawan oras ko asumango kadagita a bisita. May salaang di bisitam, auntie. Uray may salaang. Awan oras ko. Iso apapanawam. Asino ayaday ta a bisita? Ni Manong Romy. Nagsublimanan day ta na ang dud a lalaki. Nagdigos itan, auntie. Nabanglon. Papanawam ko na. Saan ka no apumanaw? Aging gasaan na ka makasarita. Anya? Ay, talaga asakit ti ulo day ta aromi. Ingka ngamin kasaritan, auntie. Kaasimat nga agsubli-subli. Inakman kasarita ti awanan bain. Naimbag amalam mo, Brihida. Ay, Ma'am Brihida. Apay ayang agkarasubli ka dito'y balay si Karome. Tapno iyabkas ko kan ka. To'y napudno nga ayat ko. Na. Hoy. Apay ang nagparintumang ka. Agproposan, auntie. Idi pa'y high school ta. Adan iduldulin ko nga ayat para kan ka. Pues, idulin mo langan. Ket ita taadan edad ta. Ituloy ko ti agrayo kan ka. Nagkorni, auntie. Sa anak amabain, tas ipupudnuak nga agayat kan ka. Brihida ng buhay ko. Na, tumakder ka ditan, Romy. Bilangan ka. Maysa. I love you with all my heart, with all my soul. Nag-English yan, auntie. Dua! Di na ko mapaayain. Sungbatan na ko ma. Pangasim, brihida ng buhay ko. Nag-sweet, auntie. Bagay na ti agtula. Adapay nga min aksyon na. Sana iyon na unat dagiti ima na. Sana aprusan ti barukong na. Napunuan ako na talaga. Aguray ka man. Nay, papanan ngayon ni Antem. Ha? Dyan mat kusina tinapanan na. Di ka pa'y pumanaw, ha? Ay, sus, sa nga palang gana adanom. Ay! Ate, sinabagan mo tani ti danom ni Manong Romy. Nabasbasan na eh. Kasarsaritak itinasaya at ngamdinak dengdenggan. Talaga, anatang kanti pusom, brihida. Daytoyan, ti maude, apa nagkita ta. Nita, agsaupay lang. Babay, brihida ng buhay ko. Babay, Manong Romy. Pasensya kan Anya pasensya. Kasla siyak pa'y tinakabasol. Talagang agbakbakit kan abalasang, ante. Diyak kayat ti may padakan ka. Makiasawa ak, uray anyat mapaspasama. Ay na, Brihida aya. Lesson plan latta ti sangsangwam. Ay, kat anya ngay nga rod. Awan pa'y love life mo. Kani, talon ti anak ko. Ay na, talaga akas ta ti biyang, friend. No kasta, talaga an aklon mo a single ka? Anya pa'y ngay. Ahon gayam, agkasaran ni Alfredo. Ay kat mayat Congrats para kan Kwana. Ubing pa di ikalay sana, karobada ka no. Nasaya at mat, tapno sa anak akulit-kuliton. Si kakano a talaga ti kayat na, ngam di mo mat ngamin kayat. Ay, diyan nga rod kurso nata. Nagngato mat ngamin unay ti standard mo. Kisayam basit Ne, si Kamat Gaya, Ma'am Brihida. Kumusta kan? Alfredo, Wen? Kunakon kat asika. nagkalay sa kamatan. Wen ha, kat asika. Rumbang ama asawa kan. Tapno saan ka mabagatan abalasang. Anya, Sambutan taubing kapay. Di mo urayan nga ag-senior citizen ka, sakbay ama asawa ka. Wala daw tunti amin. saan man aday tati bagbagam kanya. Ala, inakon, tadapay gatanga. Sige, kat di na kumaliplipatan nga awisan ha, no agkalaysa ka.
Ay, awan panggap ko ang makikalay sa. Agbakbaketak laengan abalasang. Auntie, adan boyfriend ko. Da kayo ngay. Kaano kayo ang maadaan iti boyfriend? Inton madanon to kaano ti kalay sayo? Agurnong kami pa'y auntie. Mabayag pa'y siguro ti kalay sami. Wala, agurnong kayo pa'y. Da kayo kumatirumbang nga agkalay sa auntie. Kamakamin niyo ti last trip. Anya alas trip? Saan kayon nga umubing auntie? No dikat bumakbakit kayon. Anya? Saan kayo nga minunay anapili Tapno mahabol yu ti last trip. Ay sumardang kan. Jack magustuhan dagiti bagbagam. Manumat atawan tinapalabas. Sakbay ang nagkalay sa kayo itinobyo ang kaanakan. Wen auntie, maragsakan tay matindar kayo iti kasar ko. Apay kumasaan, kat paboritok akaanakan ti agkasar. Asino ngayon tikat kadwam ijabalay mo auntie? Itata nag-retire kan. Awan agmay-may sa aklaangan. No imanugot ka kumaidi, anagasawa kayo ni Manong Romy. Ada kumakadkadwam ita. Ay, anya ngay nga rod. Kasano ngayon? Ni, nakasarukod ka pa yan. Ay nagagangay at senior citizen. Ha? Senior citizen kagaya man, auntie? Nagpigsa ka la, idi nga gisursuro. Ay na, talaga adi tati papanantayo amin, kanakan. Ang mamit ko pa'y nga ta, ti Destiny, Jenny. Destiny, auntie? Oh, apa yan nagkatawa ka? Senior citizen kan, auntie, ngam kayat mo pa'y lang ti makiasawa. Ay, si bibiyag nga tapay ni Romy. Chay agar-aram idikan ka, lakay? Jay classmate ko idi. Ay, mapatakitayan ijabalay no si bibiyag pa'y. Kayat mo? Ay, uwan man kaanakan. Brihida, si kamot gayam day ta nakatugaw ang nakapila diti ospital. Si kamat gayam. Agkita ta, dito'y pa'y ospital. Anya ti aramidam dito'y. Agpatsik apak Asino nga iti kadwam? Ay na, agmay-may sa aklaang. Awan mo't asawak. Awan mo't anak ko. Asino nga iti mangkadwa kanya? Siyak, kinuyog nakdya inauna nga anak ko. Imbag kapay. Ay, senior citizen kan. Ngam awan pa'y laang asawam. Wan nga rod. Inururay ko nga min jay Destiny. Kat, ayan day ta a Destiny. Awan mo nga rod. Nakapilpili ka ngamin idikaw po bingam. Oh, anya nga ita. Senior citizen kan ngam awam pa'y asawam. Ay, wan nga rod, friend. Pudno, nagururayak itinabayag apanawal. Ada masabat tala kay auntie. Agda magtaken ko, ana. No amuna ti balay ni Manong Romy. Sige, si kantag damag. Adaytan. Ay, naimbag nga oras yo, amalakay. Ay, kastamait. Apay, papananyaw. Amuyo ka di, no sa dino ti balay ni Manong Romy? Ay, wan. Amok. Di ta abanda. Sa pulen yu laeng di ta abanda. Agdamag kayon to ijay. Wen ama, kataagyaman kami Ay, nagadayumot ti balay ni Romy. Isumat tinto do dyan nagdamagan tala kay auntie. Diretsuan talaang dito yung kalsada. Sumarting ta di tadakkel abalay. Dakkel abalay. Kaya't mo asawan. Bimak nang ni Romy. Siguro
Ay, nagsakitan to'y tumang ko magmag na. Agsarukod ka ngamin, auntie. Ne, matanawa kung di dakkel abalay. Wen, auntie, asidagtan na talaga. Ha? Sementeryo ti ayan day tadakkel abalay. Ay, wen, naglukon day dya alakay. Agkabaw samat, ta dito'y sementeryo din ang iturungan nakadata. Ang adag parparik na kanyak kaanakan. Aanya day tang agparparik na kan ka, auntie. Ingka man kitaan day di apansyon. Ah? Sige, auntie. Kala at anagtibayo ti barukong ko. Auntie, Oh, anya tinakasurat. pansyon ni Manong Romy day jay, auntie. Anya, isumit lagay ang makastoy ti mariknak. Sigun iti nakasurat a petsa ti ipapatay na. Panawon ti COVID, auntie. Na COVID siguro. Hala, agawid tangarudan ka anakan. Ni, agluakan samatan, auntie. Naladingit akparakan ko na, Jenny. Pimusay matgaya man ni Romy. Ita, Mr. Lonely, naliday ti biyag ko. Gapo tagmay may sa aklat ta iti biyag. Nalabit, no sa anak anapili idi kaubingak, adda kumamet pamilyak ita. Tuy pagayam mo, Brehida. Agyamanak iti daytoy apakasarita Brehida pagayam ko. Natural laeng met, nga agpili ka iti lalaki at talaga akayat mo. Ngam, day talaeng, tagapo iti panagururay mo, di mo napuutan a senior citizen kagayamen. Ala, kasta siguro, tinayurit agasat mo. Timako na, a single forever. No pa'y kasta, i-enjoy laeng tibiyag, ako nada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Brehida, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Ben, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nainlabag iti may sa babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ben. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pare, talaga nagpintas ti kaanakan ni Nanat Rodes. Nagpudaw. Madlaw adi makli jay syudad. Maibagay kan kwa na ti atidug abuok na. Sakit Maris Brown. Nusak pare, sana kaskan kwa na ti kursunadak. Ang mga no isukat naktulaan. Kay kayat kumatlaang jay taga dito'y anasanay iti talon. Ngam no kaskin ni Eileen, ay, masapol asaan mo apagtrabahuan iti talon, ta sigurado adi na kayat. Aileen gayam tinagan na. Wen, nangag ko apagchichismisan da ije kantina ni nanais ka. Kayat kong arman pare. Kas jay ti kayat ko ama asawa. Adakan ka day ta pare. Ngam saan mo ang mapagtrabaho iti talon day jay? Iti damo lang siguro pare. Ngam no bumay bayag. Masanay tumutlaeng. Nang runa, no addanton anak mi. Sa bagay. Apay ka di anak kapasyar ka manong. Kaya't nakano ang makasaw. Wala ding. Ay na,
Napimpintas ka man gaya man, numasitkan ka. Agyaman nak, manong. Siyak gayam ni Ben, ading. Siyakmat ni Aileen, manong. Ading, mabaling ka diti agdaton kan ka. Mabalin na, manong. Kabalasang akat nga rod. Dito'y kakadin nga agna diti agnanayon. Siguro, saan ko ang maibaga? Depende. Ne, anyat kayat mo asawon iti depende. Depende, nagdama kurso na daak dito eh. Kahit saan kunto na kayat ti pumanaw. Nagswerte laki tinti lalaki ang makagunod iti panagayat mo. Kahit sikaw, manong. Amangan mat no adda girlfriend mo. Awahan ading, pulos nga awan girlfriend ko. Katkasken katikayat ko, nga agbalin akayan ayat ko. Anya? Dayjay ti kayat mo. Ay, sus anak ko. Awan ti panagtalak ko itikas di akita ti babae. Apay mo tatang. Naarti dayjay a babae. Ni Glinda ati kayat ko aparakin ka. Nagagat ka na lispito. Kan napintas mo't ni Glinda Napintas nga agpayso, ngam nangisit mo't. Apay, makan mo ti daw. Natulal lang mo't anangisit ata datay wakat ngalod dito'y probinsya. Tatang, tikas kan ni Aileen ti kayat ko. Ay na, ibagbagakon. Agbabawi kan tono dayjay ti maasawam. Ay na, tatang. Adukat ati umapal, no iso ti maasawak. At daak mananading, tapno idarirag ko manan, tinapun no apanagayat ko kan ka. Maikarim ka di? Adi naktupal daangan, manong. Ikarik, Aileen. Ayatan ka itikas matlaang iti panagayat ko iti bagik. Tikaskan ka tikayat ko ang makadwa iti tong palbiyak ko. Sige, sungbatan ka. No maikarim lakit di asaan naktualokwan. Agyaman iti panang sumbat mo kanyak, Aileen. Ikarik, saan ka nga agbabawi iti panang sumbat mo kanyak? Saan kan tupulos a pagsangitan? Ayatan ka iti napudno. Agyaman no kasta, Ben. Ikarikmat nga ayatan ka itinapudno. Anya manin dayta na balkot aligalom kini Aileen. Kuintas, tatang. Nakurso na daak ngamin. Ket, patsek abagay launay ni Aileen. Patsek, maragsakan iti daytoy ergalok. Ay, saan ka unay? Amangan no masanay kat bilbilukan nanto. Kasano no awanin may gatang mo. Agagatak tatang. Tapno sa anak ang maibusan iti kwarta. Ay anak ko, sapay kumangarod, sa saan kantong agbabawi, anak ayan ayat kini Aileen. Wow! Nagpintasan ako antas. Ay na, magkan ka. Nagkanak mo't nga agpaiso. Ay na, una yan. Naglamuyot lakit din ti bibig na. Talagang ay ayatin na. Gaputa maiturad nak arigalwan itinginginaan nga alahas. Siyempre mo't love na love ka. Iso nga isagutan ka. Katsapay lang ko ma. Tas anak nga isuksukat. Wan, saan kanto nga isukat? Ado ti umapapal kan ka, pare. Nang runa no makita da nga agkuykuyog kayo kini Aileen. Kunak tumat kan ka pare. Ado ti umapal no mapasungbat ko ni Aileen. Angam, sigurado ka din kan kuana, pare. Iso ka din ti babae nga ikasar mo. Wun pare. Kinapudno na. Agur-urno nga kon iti usaran mi nga agkasar. Ket intun adda umanay nga urnong ko. Awi sekto nga agkasar kami. Ay katuwa na. May mayat matlaang no ikasar mo. Mabit lang, umayan. Naimbag abigat mo, manong. Sigaman gayam, Glenda. Anya ti maipay ko. Ay, ig ko lang to'y papaytad ni nanang apangaramanan niyo kano. Karni ti alingo, impaw iti kabsat na. Esus. Nagimas nga ron day ta. Alayag mo. Taibalis kon.
Ket uraya mo't lang tinagyanan na. Paunagamat ani Glinda. Ay, umunag ka kano, kunay ni tatang. Ay, sige, Manong. Ni Glinda, ti kayat ko aparakin ka. Ningarod Aileen ti ikasar ko, tatang. Hangam saan mo pa yung am mo ni Aileen? Nang ro na dagiti naganak na. Apay, kayat da ka nga ta apara iti anak da. Saan mo't nga isuda ti kadanak? No ni Glinda ti asawa, awan ti problemam kadagiti naganak na. Saan yu ang maipilit kanyak ni Glinda, tatang? Sige, tamapan kumanan sa rongkaran ni Aileen. Dumdumlawa kon kanya Aileen, pare. Kanayon matan nga awan iti balayda. Tunggal agpasyarak. Kat di na magmo kumakinyanti na ano papapanan na. Ti kanayon namat nga ibaga, kat nagpaili ka no. Jack mo, noan niya ti gaggagaraan na ijaili. Ay, damagam tulatan ano macambaam. Amangan met no ada trabaho na ijay. Apay ngay, asan nga ibaga ti ikit na no ada trabaho na. Huwag ngagpaiso niya. No damagan ka no ti ikit na, no sa di no ti papanan na. Agpaili ka no. Day talaan ti sungbat na. Imbag ta naranaan ka ita, Aileen. Kanayon ka ngamin nga awan dito'y balayaw. Kailiw ka na makita. Kwa, Ben. Aday bagakan ka. May mayatin asyak ti pakaamam. Ngam tay maamam to iti sabali. Ha? Nay, anya day ta? Addan sabali nga ay ayata. Pasensya kan. Ngam nakaamam mo ak iti pudpud no nga ay ayata. Ha? Asino ti ibagbagam? Namamu ki jay ili. Adda pesto na ijay. Nainlabak matan kan kwa na. Anya? Balang kantis kagayam a babae. Impay ko amin kan ka. Ngam na aramid nakpailangan ngayon sukat. Pasensya kan. Ngam jak inggagara amat nagak kan kwa na. Isa apumanaw kan. Kat saan kanton nga agsubsubli. Ti ayo pa babae. San pa lang anak kontento kanyak? Nagsapol pa ila iti sabali. Kinunakmat namin kan ka, pare. Isukat na kalang tikas di a klase ti babae. Ado ti kainagaw mo. Inaramid ko mat amin. Tapno saan agsapol iti sabali. Ngandang sapol matlata. Katimbaglaangan Tasaan mo pa'y nga ingkasar. Pare, saan asasangitan ti kasi a klase ti babae? Ipakitam kit di akabaalam ti agbyag, uray napukaw mo. Agbiro kay ti sabaling armam, kat ikasar mo. Jak mo. Numalipatak pa ni Aileen. Ay, ayatag unay ni Aileen. No apay ngamin nga impalubos mo amat nagkakinkwana. Ay nga ngay ita. Ang mga nuag sinadan pumutlaang. Itinang isukatan na kanyak. Anya? Kaya't mo pa lang dadya babae? No kas pangaringan tag sinada iti kaayan-ayat na ita? Noan sumli kanyak. Abay gid din na saan? Ay awana. Naulaw ka na talaga, pare. Ah? Saanan nga gan andar ti utak mo? Ay, kastam kadilatan. Agin inom kalata binigat, kapo iti dadya adayo a babae. Tatang. Jack malipatan ni Aileen. Inayat ko ni Aileen iti kastaunay. Ay, lugi ka ano kasta, Barok? Ni Aileen, naragsakan iti sidong ti baro a kaayan-ayat na. Agam ka, adda kalata dito yung agsan sa noong. Ay, awan maabak ka no kasta. Mapan mo kit di alman ni Glinda. Kayat na ka dayjay. Madlaw ko akor sunada na ka. Ni Aileen te ehatok, tatang. Ay, bakul-kulapan lang ti panunot mo. Isalding mo kit din day tapa naging inom mo. Tawan ti maitid na nasayat kan ka. Kasaritak pa'y maminsan ni Aileen, tatang. Agpakaasiak,
nga agsubli kanyak. Ay, awanin na talaga. Linuton ti alak ta utak mo. Imayak, takayat ka akasarita, Aileen. Di mat ko na, asaan kan nga agsubsubli? Mangnamnamaak, nga agsubli ka matlaan kanyak. Saan ako nga agsublikan ka, Ben? Iso asaan kan amang namnama? Agbiro ka matan iti sabaling ayatam. Basta, addaak lang amang ururay kan ka, Aileen. Nakasaka na amang awat kan ka. Nulakid di tagsubli ka. Pumanaw kan, Ben. Gaputa iti kaano man, saan ako nga agsublikan ka. Agkasar kaming iti kaayan ayat ko. Umay da dumanon inton rabi. Agluas matan ni mama. Taiso ti kasao dagiti naganak ti kaayan ayat ko. Awanan tatang. Madamaitan at tultulagan dati kasarda Aileen. Awanan na talaga ti pag-asa nga agsubli kanyak ni Aileen. O di na saya at tapno awanin ti balbalta kam. Kat malipata mon. Jak amo. Numalipatak pa ni Aileen tatang. Ni Glinda ti rumbang nga ayatam. Ibawing mo ken kwa na ti imatang mo. Bayan niyo tatang. Padasak alipatan ni Aileen. Katrugyak nga arman ni Glenda. Ngamsaan pa nga ita. Kaanon tungay? Intun malpas ti kasarda Aileen. At danadamag ko di ta store. Asaan ka no natuloy tinatulag akasar da Aileen kan ti kaayan ayat na. Ha? Agpay so nga tatang? Diyak amo ah. Isumat tinangag ko. Diyak mat nagdamagan kadagiti agis istorya. Tapuro damat babae. Diyak kaya ti makiraman kadakwada nga agchichismes. Mapanak iji balay da Aileen tatang. Inakdamagan. Nupud no asan anatuloy ti kasarda. Saan ka na mapan? Baybayamon. Ay, no apay pay lang imbagakan ka. Ben, imbagman ta nakaumay ka. Umunag ka. Sige. Ne, adamat nakatugaw iti salas. Saan mo't nga ti antena? Ay, siguro, ti inana day ta. Agtugaw ka. Isugayam ni Mama Emily. Mama, iso ni Ben. Adamat gayam diferensya ti matana. Naimbag abigat yun, nana. Kumusta ti bakasyon yo dito ilim eh? Mayat, magustuwak dito iliyo. Kat planok at dituyak matangag yan. Ilakok isanik ko aki jay syudad, kat dituyak nga agtalinaad. Pudnuti ko na ni Mama, Ben. Kat saan ka di akinunam idi? Ngawatan nak nagsubliakan ka? Kasano no ibagak akayat kuntag sublikan ka? Ha? Pa! Dagayam linlinayak nga inapoy. Nalipatak. Sige, mapanak pa'y. Apay akas jay. Adda diferensya ti mata ti ina ni Aileen. Kat nagpintas mat ni Aileen. Kasano nga tano ikasar ko ni Aileen? Umala nga takan kwa na dagiti anak mi. Esos, kasanon, no umala da iti ina ni Aileen. Sa anak mat nga aguyaw. Hangam, kasla na awan anamin pinsan ti panagayat ko kan ni Aileen. Huwan, jak kayatan ni Aileen. Naglendalatan ti asawaak. Agyaman akpagayam Ben iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nailisi ka kini Aileen. Nga iti panagkitak, ket saan nakaapudno nga ayayatan. Tanaglaka na ka nga insukat. Ngem idi saan da nagkatuluyan iti nang isukatan na ken ka, nalakamanen, ti panagsubli na ken ka. Ket kunainta na talaga asaan ada kayo ti agkagasat. Ket ni Glenda ti talaga aparaken ka. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy, ti kinaragsak, ti pamilyayo.
Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ben, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na babi, manipod syudad ti Bagyo. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunak no agnanayon ama ilimid ko ti palimid ko, ngam nagkamaliak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Bobby, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itatasin ng batan na kon, April. Kaya't ka kumangayam mo kadagiti dadakkel ko. Bobby, sigurado ka kaditi daytoy a desisyon mo? Oray saan asikat yakin putot itiin inawag. Nakasagana ka ang mga langon kanyak. Kat ita, iyamamunak pa'y kadagiti dadakkel mo. Anya nga rod ngay? Kat na disgrasya mat nga rod ti amatin inawam. Kasano no maamo ang dagiti dadakkel mo asaan asikat yakin putot iti daytoy. Duwata lang ang makaam mo. Sika no ibagam. No kasta, agtulag ta nga rod Santa nga ibagbaga ti pudno. Wen, di ka madanagan. Kan uray kas pangarigan madan tanton iti anak. Ay atam to kumalat at ipas ngay ko kas pudpudno nga anak mo. Wen April, ikarik day ta. Sige nga ron, iamam muna kun kadagiti dadakkel mo. Hello, nanang. Apay nga imawag ka, anak ko. Aday baga kada kayo. Adda kadwa nga agawid inton madamdama. Sino tinadwam? Ti kaayan ayat ko, nanang. Kayat ko ngayam mo kada kayo. Ay, nagsayaatan ngay, anak ko. Tadagaya man kayan ayat mo. Among ka di amagagaran kamin kanitatang mo amaaddaan iti apo ko. Ala, pagsasaritaan tayon to dayta, apaman makaawid kami. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo. Apag gusto ti panagsikog mo, April. Apo ada gusto imbagada kanyak. Sigurado laki di amaragsakan da, no ibagak amasikog kan. Nga ta, Bobby? Wen, iso adi kagdanag. Kan saan mo nga ipadlaw kadakwada, asaan ko aputot ti inawam. Uwan ang arod no isuti ko nam. Kat itapay lang. Kaya't kunti agyaman kan ka, Bobby. Agyaman ak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak. Awan anyaman na April. Basta ayatan na kumamat iti napudno. Ikarik, Bobby. Ayatan ka iti napudno. Kas panang subad ko iti panangalangon mo iti dayaw ko. Nanang, tatang, kayat ko ayam-amo kada kayo ni April. Iso ti bagbagak akaayan ayat ko. Ay na, nagpintas ka matan, balasang ko. Agyaman ak, nana. Naimbag man, ta nakapasyar ka itinano mo abalay may. Tatang, nanang, kayat ko amaamuan nyo, amasikugan ni April. Ha? Anya? Ay, anya pa ilaan nga rod nga iti araramidan niyaw. Agkalay sa kayo na, tamasikog matgaya man tinobiyam. Saan mi pa napagsaritaan day tatang? April, umanugot ka kadi makikalay sa kanyak? Uwan mata, Bobby. Apay kit din asaan. Katwan mo't ngagpay so babi. Apay kit din asaan nga umanugot, kat masikog nga rudan. No kasta, tulagan tayo nga roden ti kalay sata, April. Ay, balasang ko. Dagiti nga'y dadakkel maw. Adayo ti lugar mi tata. Kan broken family ak matlaang.
Patsik asandak matlang apangan oray ibaga ka makikalay sa akon. Ay ket, datay ulatan ang arod ti agtutulag, no kaano ti kalay sayo. Maragsa ka nak, takayat naklata nga ikalay sa iti kastoy ang kasasaad ko, babi. Kasta ti panagayat ko ken ka, April. Ket manipod ita. Diyak kayata na pagsaritaan ta ti may papan iti sikug mo, asabali ti amana. Abangan numangag dapay. Sige, manipod ita, saan ko nadakdakamatan? Ken ibaga kadananang, adito ikan ngagyan. Uwan babi. Paibunag tanton dagiti alikamam ije boarding house mo. Dito ikan ngagyan, talibre. Uwan, babi. Bilibak mo't iti kinagagat di asawang babi. Takalan di tiyan nang kuti-akuti. Naggagat ngaglako-lako iti kumpurmi iti online. Wen nga rod nanang. Parparitak. Ngem, dinakmet dengdenggan. Ay, amangan nga agpaisun umasubraan na, kat adadakas ang mapasabak iti sikug na. Sa nabali nanang, regular mo ti check up na? Ibagamkit di nga agina na, uray tagtrab-trabaho ka mo. Wen nanang, kasaritak tumanen ti asawak. Anay ko, babi, nagsakitan ti tiyan ko. Ha? Aga nakaksamot Ay na, babe, mapagkaag para iti taksi apagluganaan. Da kamin ti mga sibay ti asawam. Bitbiti mon ti bag, anak kaikargaan ti masapsapul ti asawam nga agpasngay. Ay, sige nga rod nanang. Da kayon ti makamoy ti asawak. Umuna ako ni kalsada. Ay na, nagpudaw matan ti apo ko may babay. Ay na, nagpintas nga ubeng. Wen nga rod tatang. Narigatan samot ti asawam ang agpasngay, babe. Nakatuurog pa'y laang nga aging gaita. Wen nga rod. Di mo't la agriingan. Bayan tayo pailaeng tapno makainan na. Nan, sublatak mamot ti apo ko klakay. Itay pa'y asikat imang saksaklot. Ay katuan mata. Antoy, Ay. sublatag maite. Amom anak ko, ado ti mangidaydayaw iti kinapintas ni Freya nga apo ko may. Kasta ka di nanang. Alaket, anusan nyo nga itultulod ije pagadalan na Agtrabaho mo't ngaminan ti asawak. Iti kasta, saan nga agkurang ti agpaay kada tayo? Ay, saan kami mo't nga agrekreklamo, anak ko? Maayatan kami pa'y ket di tamakaayayo mo't tay apo ko may. Awatin nyo dayto akwarta. Makitsinda kayo, nanang. Na, nagadumot daytoyan ngay. Ketwen tapno magatang yo amin dagiti kayo agatangan. Agyaman ak nga rod, anak ko. Papa, Rabiin, saan ka di pa'y nga gawid ni Mama? Ag-overtime ngamin, anak. Maladaw asumangpet. Iso maturog kan, tapno saan ka mapuyatan. At dapay klase minton bigat. Sige nga rod, Papa. Naramid mo ka din dagiti assignment mo. Papa. Tinulungan nak itay ni Lola ang nagaramid. Very good, anak ko. Alangarad, mabalin mo ti maturog. Siya akong ti manguray kini mamam. Okay, Papa. Good night. Good night, Matt, anak ko. Pirmi tiragsak na nanang kantatang anaaddan iti apo ko. Ngamsaan da nga amo. Asana nagtaod kanyak ni Freya. No pe kasta. Imbilang ko apudpud no nga anak ko. Sa anak matkid di anak babawi. Anang ikasar kini April. Tamunak at tulungan itirikat ko. Nasingpat ni April. Naimbag ta simangpat kan. Itay pa'y ngaur-urayan ka. Apay kay nuray nakpay lang. Naturog ka kuman atap no makainana ka.
Sana karod ang makaturog no awan ka akaabay ko. Ay, nyalakit din ti asawak aya. Imbis ang makainanakan. Nangan kan? Saan pa ya? Mabisinak nga ruden. Ala, hinta ni kusina. Uray siyak. Sanak pa anangan ta inuray ka. Ay na, sika talaga, Bobby. Di ka palain mo na anangan. Saan kumat nga awit ti kaldero? Kaya't ka nga rod akasango amangan. Ala, umay ka nga ruden tamapantamanganan. Among, Bobby. Nakaragrag sakak. Gaputa makitkitak ti panangipatagdana ng kantatang iti anak ko. Ngam no maminsan, makunkonsensya ak. Ngamin, kas lalukluk kwanta ida. Saan mo mat nga tapakabasulan? Tanatay mat nga ruden ti pudpud no nga ama ti anak mo. Ken pagayatak mat daytoy. Ken uray kasano? Saan kayo mat anagbalin apadagsan kanyak? Sikapay kit din ti adda ako mitkita. Tadakdakkel nga amang ti sweldo mo may ti siyak. Saan mo lata maikat kanya ka makonsensya ak, Bobby? Ti amuda, apuda, ngam saan mat gayam. Kastoy langan. Tapno saan ka na makonsensya? Ha? Anya? Di agaramid ta iti ading ni Freya. Iti kasta, addanton pudpud no nga apo ko da. Anya? Saan ka di amay ati insingasing ko? Iso nga umay ka man. Ay! Anya ka kadi? Ita, napatganan tikid daw mo, Bobby. Masikuga kon. Kagap-gapok lang ang nagpa-check up. Kamaudyanan na. Maadaan ta ni ti anak. Ken maadaan mo tindanan ng kantatang iti pudpud no nga apo ko. Wen, Bobby, may paayan ka matlangan iti pudpud no nga anak. Imbilang kumata ni Freya pudpud no nga anak ko. Wen, amok day ta, Bobby. Kat pagyamyamanak unay day ta. Iso akinayat kumatapat gantikid daw mo. Amaadaan tamat iti anak. Gaputa nagbalin ka anasaya at nga ama ka ni Freya. Babae iti bay kadwa nga anak yo, Bobby. Ngam saan akas iti kinapudaw idi ni Freya, idi na ipasngay. Ay na, saan abalay, bakit? Kitaan nyo, nanang, tatang. Karuprupak ni baby, oh. Iso aya, nan, kitaag man lakay. Ay, wala na ko. Imalakan ka ti agong kan bibig na. Naniig mo man, tasyak mo ti mahuba. Saanin, nanang? Nakaturog, oh. Ay, apay nga, idi kayanak ni Freya, kat ipalubos mo asaklutan mi kanitatang baw. Apay nga itakat di mo mutan kayat, ipaidam mo mutan. Saan mo takas nanang? Mala, ubayin nyo nga ruden, tapnawan ti bagbagayo. Lola, siyak mat ti sumurot kan kaamapan ijajandaan. Kanayon mat animanang free at isursurot yo, no adda papanan yo. Anya asika. Kuna ni Lola idikalman, nga isurot na kita. Siyak at isurot na. Rodessa, apo, inton maminsanan asikati sumurot, wan. Imo na ngamin nga imbagak ka ni manang mo, nga iso ti isurot ko. Rodessa, umay ka ditoy. Siyak ti sumurutam. Papananta, papa. Basta, makitam tumatlaeng no sa dino ti papananta. Yehey! Sige, papa. Inak nga rodan agsukat. Ay na! Nagpintas matan dito nang ipasyaram kanya, papa. Wala. No kayat mo, kanayon ka nga ipasyar. Kayat ko papa.
Ningamin manang Freya ti kanayon nga isurot da lolo kan lola. Isu ti kay kayat da. Kasta ka di? Pagkunamat iti dayta, Basta, mas love da ni manang Freya ngam iti siya. sana mabalin daytay. Rumbang lang nga parehas ti trato da kadag iti ubing. Wenno mas kay kayat da kuman ni Rodessa, ta iso ti pudpudnong apo ko da. Panagkunak, panawen ang tapno maamuan da ti pudno. Itay, tada tayo lang ti adda dito'y balay, tatang, nanang. Adda kayat ko nga ipudno kada kayo. Anya dayta, anak ko. Awan ko man ti planok amang ibaga iti pudno kada kayo. Nga makadlaw mat ni Rodessa, amas kay kayat yun ni Freya. Nay, saan mo't akasta anak ko? Mas maayayo kami ngamin ka ni Freya. Taiso, ti umuna nga apo ko me. Nanang, ni Rodessa ti pudpudno nga apo ko yo. Saan ko aputot ni Freya? Ngam imbilang ko apudpudno nga anak ko. Nay, anya ti kayat mo asawan? Natay iti aksidente ti nakasikog kini April. Nagtulagan mi, asaan mi nga ibaga kada kayo ti pudno. Ngamita, sakon ti mangibaga iti pudno. Gaputa saan aparehas ti trato yu kadag iti ubing. Ay, imbaglaangan, ta imbagam kada kami ti agpaiso anak ko. Saan mi mat ngamin nga amo? Ani Rodessa gayam, ti pudpudno nga apo ko me. Ngam kidawak lata kada kayo, nga ipatagyo idang agpadpada. Ngamin, nagbalin mat anasaya at kada tayo ni April. Awan problema iti dayta, anak ko. Hindi ka madanakan. Tagtalin adlatta, ti panagayat mi ken ni Freya. Nagbaliw ti trato dagiti dadakkel ko kini Rodessa, idi naamuanda nga isu ti pudpudno nga apu ko da. Ngem awan mo tinagbaliw iti trato da kini Freya. To'y pagayam mo, Bobby. Agyaman ak pagayam Bobby iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at met. No saan lata nagbaliw ti trato dagiti dadakkel mo, iti saan mo apudpudno nga anak. Tawan ti basol ti ubing kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw na. Ala, agtultuloy ko mati urnos ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti tinaga na Bobby, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.